Oke, selamat sore menjelang malam. Selamat berjumpa kembali bersama Mempit. Halo. Oke, baik. Kembali lagi kita berada di Bengkendek, tepatnya di TT di Villa Tengan, dalam acara ibadah penghiburan sesi Mak Patang Pati jenazah almarhum Bapak Grace di Tengan, Bengkendek. Halo. Jadi dia tahu dulu Anak sama tuh ada anak apa ada beroi mari kumpulin beroi mari. Jadi hari ini malam ini jenazahnya Bapak Grace akan dimasukkan dalam peti. Rencana nanti hari Kamis akan dikuburkan. Halo Puang. Oke, petaruh nih. Ya. Nah, ini kita di Villa Tengan. Piang ya? Jadi dia tulis SKP Indeban atau Raya atau jadi komunikasi Indeban atau Raya. Oke, kita spill dulu pemandangan di sini. Pemandangan Buntu Kandora. Ya, oke, di sana itu Gunung Tinoring. Ya, di sini adalah kilometer 6. Di bagian sana kilometer 7. Ini jalan ke objek wisata Kandora. Oke, baik.
dito. Oke, Habiyong turut berduka cita. Dharma Abdul Majid turut berduka cita. Oke, terima kasih. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah penghiburan. Cuma satu bagi-bagi saja. Iya. Oke, 5 sore guys. Oke, bye. Nah, nasur ka Pak Biong. Oke. Gas kami. Selamat. Oke. Mari kita tinori sa meome. Ba. Oh, Oh, tinoring. Iya. Oke. tinori komunita. Oke, yuk bira, yuk li. Oke, mantap. Tos. Mabiong guys. Oke, baik. Weh, rasa. Sangat latif. Oke, baik. Masa depan. Nah, mana tuh tinoring kita sampai le. Ya, Buntu tinoring, tinoring community. ya. Oke, buntu tinoring. Apa nih? Ya lo komen dia. Nah. Oke, mana Pak Piong guys? Iya. Masih pernah rompong dulu. Nanti disuting tim Columbus. Oh, Columbus. Ada tuh nama Columbus apa nih itu anu apa? Oke, Esther Sura. Kita semoga kakak Yori hiburan bersama anak diberi kekuatan dan penghiburan. Oke. Halo. Halo. Joel, bisa ngalah. Oke. Halo. Nah, Joel. Joel, bisa ngalah. Oke, guys. Thank you to coming. Thank you. To Oke. coming. What to come? Coming.
Tengan. Sila tengan. Okay, good. baik. Good. Thank you. Thank you. Success forever. Success forever. What's your name? Huh? My What's your name name? is Yoel. Yeah? My name is Yoel. Yoel. Okay. Who's your father? My father is Uping Papa. Oh, di Papa. Okay. Well, where do you live? I live in the Villa Tengan. Filatengan. Okay. Where do you go to school? Huh? School. My school is SD Kristen Makale 1. Okay, mantap. You very smart boy. Oke, turun ke Cita. Maria dan kita asik. Selamat hari Minggu Pit tadi gereja. Nah, yang baik. Pasal lebih nalin deh. Ibu masuk manok kira ya. Oke, baik. Okay, baik. Iya. Sa kapit koleksin ka mo kale. Hmm. Oi. Bisa. Iya. Oh iya. Ano pa na konsitur hindi? Dapat konsitur. Iya. Ya Allah, bisa lang manok ko kailan eh. Sino pa na konsitur? Oh iya. Ini sendiri sama di Jakarta kan? Iya. Ilu tutuk. Pain rime. Saya lihat kamu. Di poe buah bino lah. Saya ni pemenang buka ni dulu. Oke, baik. Iya, tentang. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Sini maki. Sangal Atipi. Oke. Oke, Kais. Oke, Kais. Di mana kita tinggal, Kais? Jakarta, Kais. Oh, di Jakarta. Oke, baik. Jakarta Merinding. Boleh. Tadi makan singkong sama sambal. Masih ada kah? Masih. Oke. Apa nak? Oke, Kais. Sambal singkong. Sambal singkong. Iya, di Jakarta ada ke sambal. Oh. Mbak Nito sambal singkong. Yo di Jakarta. Hmm. Iya. Mau langsung WA kalau aku ada di situ. Ya. Oke, oh. Pulang. Oke. Keren. Oke. Nah, mending kita tes sama dok buntu lah. Kita lagi di gunung ini, guys, di bukit. Lola. Besok hari Senin live dah. Nah, belum tahu, belum makanya tidak. Nah. Halo. Oke. Biar malamalin atama tapi Arianto. Arianto. Iya.